Oriaha TV West Nobuhoro nakushemera omunonga aha program reba hindugire program egera kubeeraho buri zoori ya Sunday shaina zikiro esabite yahwire twaza mu district ya Kabare mu Rurembo rwa Kabare actually Cohen Road omura Makanga twatayira Professor Manuel John Kamugisha Muranga omuntu ogu no professor aha Kabare University ne lecturer newe byendimi so akatugambira embozi ye ndingwa konka habo bwire turahendire mbwena twakomire esabite hwire erizo abantu twatandikira debate commission nakushemera aha wija waza hori araha ituri aha ituri ati nangwa kunagarukire Kabare nkaba ntinenjwa abo kuba abazire banje bakafuruka baruga Kigezi baza toro omwaka wa 1998 baza toro baturayo niyo bagwira no kugwayo bakagwayo mwenu bakafa konka bamare emyaka irenge mu 2023 atakafa omwaka wa 2023 mawe yafa emyaka 5 yo mumesho niyo tubazikire toro twineyo itaka ni harunji konka nyine nyo abwo kutakurirayo ndabanta shimerirwa munonga so mwe kunagarukire Kabare abo kuba kunabindi baramuka principal kanyine nju yo bwa principal erinkanyaruju jununji munonga kunagarukire kwija gukorera Kabare University nabantinenjo napangisa nkanta kifira abo ngantara manguri yagaruka Kabare kandi turanga katwa aho handi omuri Bugando kwe turi mu kugeza kombe kenju muntu kanta kifira cyo kugira ngo nyombe kenju kunuya kanyizire kuhereza mukama kuhereza neyihanga kuhereza na university kuna amazire nagaruka mukono konga kubampira ugo murimo nagaruka napangisa hati yo mukupangisa okwe kwa kupangisa twambonerera najya ntikuragira ngo turabona nkakaju kace bundi tukakaturamo konga mwe tinde nakuzo muri bingi ranga kargo yatwejinju twa shashure shweka mukashanga yombekire tukashanga yombekire konka kesi skire konka bagitugurize nabo rwanga akabarabama abo kuba ngo bakabine abantu nkabashatu bana babahire cash barimo kubaha cash konka umutima ugo mukazaza kari umusaramu kazi wo mucotera ningo wo muhindi ngo umutima ukamugira ngo akahurira nkira karira mugira ngo ejonjo wawe utagihire ba reverend bariya oryangambira ki ico kinzwe yakingambira na atina ugukuni ruhanga bakaba ryo muri Ramadan yabo mukusiba kwabo nejanyizire kugira kinababuza ndaruga uko inabiri mpangisize yangambire ico kintu nanya nti mwishi ndamaya kumuri y'abasalamu nyoni mu Kristayo kandi ndamaya kumuri muri Ramadan konke cyangambira cyantangaza kujima ababiri baragenda barenda kwa kashi umutima ukagugira ngo bari twajiha chikantangaza munongo munanchiriza nkashaba ngushaba niba kari yahompa nawari umusalamu nashaba ndasima ruhanga abwo kubaraba mu byo muri tukashashura bicweka kimwe cya kabiri tukacishashura twatwineho busente nitwe twabire turi nkabarunda runzire basyo konke kindi cweka twaronda loan muntu we twagitunga mwenu tucyashashura konka tituri hare turi no kumara nahitu twashashura kuya wati twine kushashura bank kumara yo ezo sente ya abantu abari kutureba ha program abamwe mbenda kwegeraho uko umuntu yakabasa kubikira nyensiya iwo kabubika muri ngoki kandi kubike sente saving yes so mbenda kwegeraho mwe no umuntu akachikora ata kugira ngo mbwire bwo kumura ashanje aine entasia ningashi inshoza ye kandi tarukumuhenda kandi abantu abandi bari yahamiramo umuntu wakatebekana sato kumura kwe bweno kutwa kutomo umurungereza how one can plan for their retirement ico ne kibuza nango kitangwi abo kwanyowe ati nyine myaka nshanju neje heine 3 kwe 10 imyaka nshanju ne 3 yo bukuru nchari ya murimo nangwa ntandikire kuruha kutwaramo ndatekereza ngo nabasa kutagumiza mu munonga ati ya contract
ejo contract kwerahwe ko yenzire ngo mpumure kutwara hamwe konka nabwo nyategereza iraka rya mukama ndebo uko aragamba ati eco kumura no kuchabira kugira ngo mukama kwe birasa kuja kutunga nango nanye ahindagambira ati nyine ikintu cyangwa umunonga kinategerera ngo kirija kuntunga ndakira gukora kutunga imirimo yo kushijume bitabo nkabitereza konkecho nyine urachikora wowe na mesho marungi n'abantu bakukunzire bagize ngo katukwe ibitabo byito bitukore hati ndagambira nimukuraba editing ikitabo cha history ya Mengo iwaro rya Mengo arone n'ibindi bitabo tinakubizamu byona ibindi mukora kandi nabwe tintungire kurunje ubwire bwo kubizamu konka ko imirimo kejo niyo ndatekateka ngo naba nahumwire yagumiza no kwandika ibyanjye bitabo ibirakwata n'amagara ganje nkahirwa nagira umukazogwe urebasa tinda tigine munonga timukazo oragira ati mwami impesa bundi mwami mpechi we arebasa no kunjwe karanjweka so mwenu kungananye bindakora ndabikora mwenu twakwatanisa twagumiza mutwatanisize hina huturi muri Buganda ukwe urangakatije mbabazi twatunga yitaka kurugo butwabiri turi muri Germany bugirimani tukagaruka mwenu twatunga musha ababire baratumanya mu byejo biroma kabigumire munonga akeri obote tu bikabigumire turatina no kugaruka muri Uganda konka twagira yabanywani twatwine fellowship yabanywani twabagambira kuturena kugaruka owitu muri Uganda batukunda batukwasa bagira mwe mwagaruka mu kwenzire ngo mukore nyo nabagira twenzire ngo twayikayo tugure akataka kahangoho tutandike kukahingamu emisiri tuje kutubasa ku zo barimo bundi tombeke no kombekamo okwa twatine ibintu binji umuntu abanyani bita barundana ubusente babutwa bakabutwohereza bwa nyuma twabanza twaronde itaka kutwari bwene twabamanyisa babutwohereza twagure itaka muri Kaciri hey na Kaciri town ya Kaciri ni harungi kandi nitwe mu myaka yakurasira mpora tukatine sente nyinji konga mpora wanga twasa twatandika kombekayo umuntu hati hari amaka marungi kandi umushara wanje mwenu we yagira n'uburyo uburaciro bw'abakazi bengi n'uburaciro n'ubwanje yatandika kurundana twine embuzi twine yente mwenu eco kurya ndatekereza ngo tishirija kutuburira konka twayongeraho ubundi burugo bw'esente nko kwandika bitabo nko kushujume bitabo n'ibindi kebyo kandi turenda gukora yona mwenu nika campsite for intercultural learning and prayer kandi nakununya kagera uwita buzarwa turiyo mwenu nayo twineyo umwanya gutatekereza ngo no mu bya tourism kurira kuba gwino mugasho ndakira kutwara abeje bakabale university kachitandika nchari baram natandika kugura mpora haruguru yahitwa abiri situire nakashozi baraketa rwa Katoriyo kandi ryo riri nkeitongo ryitu batatenkuritwe niho babiri batwira hitongo aho mwenu ati ni ahangoho tuombekireyo nenju etari yamani munonga konka turatekateka ngo turabasa kugumiza muturakora nke bya tourism aze kigenerwa kuri yo kumanyisa abantu abanya-Uganda okukira munonga benganda zitari zimwe na zimwe ngo bashemerere kukundana mwenu ndakira kutwara yabeji abenganda zitari zimwe na zimwe abo kuba barejero muri kabara basaba konjo abatoro abanyarwanda baci abanyankore abaganda abasoga mwenu batambuze mbashoborere uburugo bwanje rero twamara tuze ahantu aho aryo kashozi akutwayesire campsite for intercultural learning and prayer turena mwenu ngo kibe cha tourism. Okay. So iwo bote bekanse eco kunkashirga savings zawe. Yes, mwenu kejonje inyombe kiro itombe kiro kwembaho byona birugiro mu sento buturatura ryo mushara nebi byona kugira ngo tuhina kuruga abo bantu ba Germany batuyamba mu yogo muringo bakatwa ubutandikiro entandikwa bambe ndabasimira ranga munonga bo kwejo ntandikwe keri nkuru munonga nitwe twongeraho ubusente bwito butwabiye
tugumire turashazyaho kanyine skara ya DAD do German Academic Exchange Service mwene urarugira imana kuri unyambire munonga n'imyaka 5 imazire umushara wanje nawe akaza agumaraza Germany gukorera yo ibyo kucondoza bya starch mwene Germany ninko butaho bwite bwa kabiri kensi yitu ya kabiri kutwarira mu ya hatu babanda barukureba babice muri ngo kibarya hamero maba mwene bakora bagire batanywa amarwa bataresa batazo mu byo bushambani aho kwibyo mpo biratware sente kureka usente yaba buce yabo bwinjiho ubarabine kandi batayiba ibico kugezo kwiba ibintu ne tikibonire kunka waba otebekene uratina rwanga hariho ikintu kiri mu mfumu kitabo cy'imfumu eshura ya 23 narajangu mukama otampa bice ntaba umworo ubunika jumise izina ryawe kandi ntaba umbwiga munonga ubunika kwebwa kurekwa umpe ibintu binshemerere biringanire kandi ikindi kiragira ngo banza osherure ubukama bwa ruhanga no kwikirira ko ibindi byona bikongerweho nyikiriza twumuriho ntugaruka turiya TV West nienda kutora muco gushemerwa no kwakira yo watwegita heda chikeji imwe abataha hobtosha befisiriza kubyama mukagira katurindeje program nimba kunda munonga kandi reka tugumize titwikirize buri kimwe cona nko cyo berishimeye kwikirizibwa konka tugerezeho kukuratira ejo nyegesa y'Kristo nenga y'Kristayo okugeza abo kuba twine amabanje kuyaho mpaha kuko nagambira kongana yo ni bank kandi twina amasiko go kwija kujaci kandi nabwe hino musingo gutwatireho mwenu ico nyoni kwenda habura abantu ndashobora mbahabure okwishiriza Yesu kuba umujuni wawe waba uryo siyoya rwanga mazima ico kintaraciciriza oraba umuntu arasagamba akajya toga umuntu agereze kusharura mukama no kwicirira kwe ibindi byona byamwongerwaho kugira ngo turategwa kuba batunji munonga kongare ibintu turasa kutunguka byatushemeza ukamanya ngo buzima ruhanga akozire ibyo kutangaza umagara gawe niyo nikwenda bireba abo kuba okugira ubusinje ukawurira otine amweno orakwiganisa ninga orakuronda ngo abo kuba umwibire sente ningo munyagire ibintu kebyo ndawurira nyo biri bikuru munongo magara ganje best moment umagara gawe kabuhuri wenko bunazaga ubunatungage jobaro kuruga ahari omwami Vileke kama naza kuguruka umundejo umurundi rwanje wo kubanza eco kikambere cyo kutangaza munonga ndijo nobu omucara wanje ogwe namugambiraga nti ndakukunda nena ngutase akanyikiriza aho hankamukunda munonga nawe mwenu nawe akankunda bambi mwenu mukiraga kwandika ejo story ngira ngo umurujungu nti that day I was the happiest young man on the planet nabire ndiyo musigazi urakirayo kushemererwa omunsi yona eriye izoba nibinje kutara nyoranga nkorire ibintu bingi munonga byo kushemererwa byo kutangaza kongo tutubiro tunakugambira tumwahabira kukirayo kandi nanagambiraho ne canyi nabona nyine imyaka kandi yo mucamukaga kandi imyaka 12 yo bukuru nyinabona kwatu mungaro mushawe cyakiye kintu cyo kutangaza munonga bitu hariho nebindi bingi mwete no bikugambira juba mpambire mkahebwa umucisha go kugambira abeje bo mwaka wo kubanza abasya butureta freshers bakanshaba ngo mbariye nagamba mwenu nko kubahiga kugira ngo bashemererwe mu university batehona mano mukwega na yemero misho gabantu yamwingi barengera nko 12 aza kugira ngo ni umugambi murungi konka rwanga kankwasa nagamba mwenu nyuma ugamba naura nanye nashemererwa ntirwanga yankozesa nagira nko kunahabura ababeji bacari bato kanga bayanti mujunwe ntikani mutazo mubyo bushambani nti muzo mukwate karamu namani mushome bitabo nyensi yamurije kuba nimwe abantu bamani obu wabora umutoni nka profession che wabo ukunda kujya kunda kura ndaba nko
okubera uw'amazima nkabanza nayenda ngumbe ekibareta cartographer omungereza cartographer ni we map maker abakozi ba za map nkanda kunda map munonga map ezerangi mwenda hura ndazikunda konganya nkanda kunda cartography nangwa ryo musini ya 3 no bunabire ndego ru German ndarwegesa nkanta shururirwe ngo ndabase kuja kubanka professor w'Urugiriman nayenda ngumbe cartographer nango omwe abeji bagenzi banje nirizo ashakijukaga tukatari kwetegereza cyo kugamba cartographer ngonga ba cartographer n'abakozi bazama buganda zikuna munonga konka mwenu kunaherize ngo musine yakashatu yakana natandika guma ndashoma omu library ya Ntare School obutabu bareta prospectus bwa za university za Bungereza na nchakubura mundeba mu nka Department of German nshwanga abantu banka ba August Kloss arinka professor ainaho PhD bachelors masters mwana atanga kwetenga ngunanyenyense yanyije kuba professor w'ebyendimi mwene cyo kikatandika niyo mu senior 3 na 4 mwene nachamiraho nachugumizamu ekiroto ati kucyahikirire mwene ati kindi kiroto kinyine no kureba yaba twobasa kugira ba Shakespeare abarandiko mu rukiga n'abarandiko mu runyankore rukiga n'abarandiko mu rutoro mwene cyo nicunendeza abanya-Uganda muhandike bitaba abanya-Uganda no buhati ndimugamba orunyankiga konka kiko bishirishirungi twokwizire abahandishi bamani omundimi zeitu nzarwa aza hakazona abavunuzi abo kuzivunura bakazito muzini ndimi zeitu nezindi ndimi ezitari zeitu z'abanyamahanga kugira ngo nitwe tuhame umubyo buhandishi bwe bitabo turakozese ndimi zeitu nzarwa aho kwecho nico ndatekatya ngurangari ogwo nigo mugabo guyantire kugira ngo mpige abanya-Uganda n'abanya-Afrika bona okufa andimi zawo zenzarwa nkakirebera omubagirimani no mu Bafaransa no mu Bangereza bonyine no mu mahanga ganda maceho omuri Buraya nkabaceka aba Swedi aninga aba Sweden ubuhanga buce munonga nkaba Slovenia abaragamba Slovenia n'abantu abarayikubukikuru bwonka itwa baragamba runyankwe no rukiga turi benje okubakira konkuru Slovenia urahurira rwina mani orw'Iceland uragamirwa mukarwa kubareta Iceland Iceland omwe muri 1955 Haldo Alaxnes ogo mushija akabandikiriza novelozeye nyingi munonga omurw'Iceland uragambwa abantu obusirira bushatu bwonka emitwaro 30 y'abantu itwempo turinke nkubukikuru butano abanyankore n'abakiga tuye na hamwe bata abatoro n'abanyoro turabanka kubukikuru 8 mwe turi benji konka uriya mushije wa karahandikira abantu obusirira bushatu bwonka konka yahandika za novo zeye atafire arinka mubangizi kakarwemera yahandika mwena hari kitongore ekibareta the Nobel Prize Committee kiri muri Sweden kubarebire byahandishe babisima biwe mushije gukora kundi urimi rwenzarwa katumiye kiconco mwena hari kiconco kibareta the Nobel Prize in Literature iconco cyo buhandiki ubwo buhimbi nico tureta literature omurimi rwawe bakimuha 1955 mwenke ibyo nyoni byo ndandateka tekeramu abantu batihe biconco nkandahiga kabaka wa Buganda ndaraba umuri Nalinya ni munyanya na nkana we katiciro nakaruho ubwe turi makerero umwaka ogumpa haguhire buri mwaka harekinze kibareta Mother Tongue Day okuta amani omurimi rwenzarwa bakanyeta bamakerere ngo bari wija uwo mugambi witu mukuru aza muri bakikora nk'ikintu cyango bayeta kabaka kubo mujenyi mukuru kongati habwo kutabaje yayohereza Nalinya munyanya ya katicura karyaho n'aba minister ba Buganda hariho n'abantu bengi n'amashumero muri makerere nagamba kikabe kiconco umwe na harinya nagamba na mutehe biconco ebyo buhandiki burunjo mu Ruganda n'abakiga n'abanyankore n'abandi bona bagira basyo bakakisima munonga katicurogwe kuyagire kugamba yasima munonga twebere kutugambira ibintu bikuru
vice chancellor wa Makerere na Karo yagiye ati mwenu wampiga ati nanye ndaza kwandika biography yanje omurugwe aho kankabajya nanye ndiyo ni mukwandika ibirangwataho rukiga namwe mbine kubindi mukubihandika icyo nkironje na mizano cyo wabo ukunda kuzana ubwo cyo emizano kante nagambire nyo kandi yo munyongororwa oguratura mu bitabo bukwa konka nabwe bambe nkaheza nanyanta atukutura mu bitabo kandi ngomokire ndi cyango tariye kundaje ati ndi muce konka kangomokire kagomoko karo kikereta cyonga ibitabo tinamanya konga kandi muhango baranyangwe cyana ubu nayo nyo musinya tu entungo yanje ko utaragiterura nkanyina man ntare school mwe bakabara turisanaje munonga turarya amasaza za bata ziha so mwe nagomoka so mwe tinenda gomokera kimwe munonga tinenda manyete cyana kirinke kijumo natandika kwiruka naiga kwiruka mpora mweno kwiruka okwe no kutambura kandi kutambura ko kankumanyirire nabasa kutambura nyine nezo ntambure zina nakugambire zindazamu nyenda tambura kandi tambure juba mwene byo niyo mizano yanje yinda kunda konka rone ndijo biti tindagikugambira yo nabona shi kati ari mizano ya mani konka mwe nkirukaho nayirukiraho nangwa na ntare school konka ndiko muntu rashemba heyo umuhombo kwirukire ishomero twazanya kasura twayiruka hina shemba ukashemba tindashembere kimwe konka kandi yikushemba konka ari yatimu ndio musini yatu turiruka cross country konka rondo tundi tuzano tushetu tunabasa bundi gukora konka muntu ebyemizano ruri tibindi namwe no mpira gwagura zanwa nyowe ndabasa kureba finals zonga konka nkebe byansi tibirantwara umutima quotation neha emwe eyo shomire eyo bugine ekushemize munonga rukugaramo muhimbo eyo rukundo quotation kurganga anyway nibi ekimwe kibasa kuba quotation ikindi nkibasa kuba kiri ecyahandikirwe bori omuhereza warahanga kandi obori omuntu wendi minima ngo efumu notoraho butoza ningashine basakire we nangwa urufumu rumwe ndakunda munonga ni kamwe nigwe muganda uruni akahaza karakukize kakubanza obututu abo nkino kundako abo kugira ngo abazire banje kunaresero mwara wanje go natahize umuka nyakagero bakaba batakafurukire 2018 mu kwezi kwa mwenda ubwo mwara wanje muntu yija ine kihoro ca keci bambi yakijana ati nigo murundi go kubanza kuza kurebaho abazire bawo no kureba iwazarirwe yakijana yakwasamawe ati yamuheru turi mu kusiburana mawe yampwehura ati mwana wanje akahaza ati bagiraga ngo akahaza karakukize kakubanza obututu atatere kiki mwenu yamanyenda bukirukare yamanyenda bucari kare so yareba ngo guno mukaza arija kumutunga yebari yes katwe yongere tumuriho kaki natugaruka kurakayo kahumurako kandi wine business season eje itwata hamwe abantu bashimiye kumanya ibyo rukora no manya iciro shukuru chaza kuhika abantu mambenda buri kimwe cyo no mbuteka mbwenu obwire butaka kwingwire ijaha TV gamba nitwe atumanyisa abantu ibyo rukora tumanyisa abantu ibyo yine kandi babimanye rero omwaka guhendereje reka tugumize muno mugenyi o professor Muranga aha TV harone kinde urundi rufumu rajya ngo ababiri babimira abashatu babishatura no rufumu rwo runyangore rukiga aza ndakunda rukunda munonga ababiri babimira ebigambo abashatu babishatura mwenu wabo ine nama yababiri watamwe wakashatu omayongo byawo barabishatura nibinji munonga hati kandi kunda munonga nyine urufumu nanke kigambo cyo muri Bible ngo
banzo sherura bukama bwa ruhanga no kuhishirira kwe ibintu byona byakongerwaho. Okay. Korba warugiro magara gense jini nkizina kirunjiri ukwenzire kureke nyuma mbwene nkimwe abashomere kimwe taregasi. Abashamu kwamubuza binyabo atumanye byo bire nkoyenzire okutwara hamwe nkoyenzire ngu manywe nko muntu owagerizeho gukora ikiruhanga yamutiremu kandi ishwinde cyuranga yantiremu no kukunda ndimi nkakunda ez'abanyamahanga nkashuba nkakunda nezeitu ezenzarwa ezo muri Uganda utwara hamwe kandi ndahagira ururimo rwanjye rwenka ndaruhagira munonga kuko nigwe ndamanya kukire zindi ndimi mwana rankora nyankore rukenda kumira urukiga abo kwa na Bible handikirwa mu runyankore ibyo shunguro birwa mu runyankore ati twabaciga shi turinka kandi uranga nirwo yanzarizemo urukigo runduru imwe turena nitwe tugire Bible yitu eyo ruki ya munonga no turetegezo runyankore kunga tugire yemigambire yitu omukutandika ruhanga akahanga iguru nensi obwe revive kabandiza kunuya ye konga mwena buruku baza kwandika abanyambure bakatukiza amani baboreke gani kandi bakabine no mugabe yajya ati nyewe nibateka kwandika mu rwanje mwana ati imwe mpa abanyankore mwene mukatukiza amani nangwa nati ya mucaga tukiza konga nitwe turi mukwezo kurugayo turenda ngo habeho Bible yo rukiga yaragira ngo orarugayo orazaye ibyeshongoro byo cyabibasa kunga abarajumbure byeshongoro babijumbure no mu rukiga nabyo bibeho ebyo nangwa bero kandi biriho nangwa nyine kwe kandi turenda ngo nebitabo bibeho bingi munonge by'abahandiki aba by'ubuhimbi habeho ibihandiko bya science na gandi mashomo bihandishijwe mu ndimi zite zenzarwa orujungu tindarwanga rugumeho ndaruhagira n'urushayiri ndarukunda rubeho konka ezo ndimi zitamira ezite zenzarwa nangwa abanyakenya baranyanga ari umunyakenya kazi wanyangire munonga ngo abuko nkandagambirira indimi zenzarwa bo barena ngo rushayiri rumire zindi ndimi konka nyecho ndacakanisa kandi Uganda twino mu gishago kuba ari twe twayebembera ba champion abo kufana imizite zenzarwa. Nogamba hoci ahabazire kushanga nkabana nabarga kuno ya owanyu kabare kigeze konka umwana wa mujiro tunogamba kitakubasa kugaruka eco neco busasi munonga abazire nyabura muri kazariro kweka ejo nemigambire yakunuya abana banyu mubegese indimi zanyu zenzarwa abakiga mwegese abana banyu rukiga abanyankore mubegese runyankore abaganda ruganda basyo abana bakure baramanya ururimi rwanyu urwabazire n'urwabishenkuru babo nabanyinankuru babo konka ndamaya ngo hariho abaraba bashwereyine n'abatari borwo rurimi mwenkanye nyuwe ndi umukiga nkashwera umusoga kandi rukundo tubogizibira kubaho nkashanga nakuze urwo musoga twatyo mugaturagamba rujungu abo kuba yagamba rusoga ndamwetegeza nkarwega nanye nagamba rukiga ninga abazire banje aretegereza konka mwene umuka uratwangwira no rujungu nirwo twakundaniremu twahandikirana mu amabaruha abana bitumwe nabo twabakuriza umurujungu konka mwe twagarukire Uganda abana naguma ndabajyandi konka muyego rurimi hakiri mwayego ruganda abo kuba twatwira makerere hakiri muyego ruganda okushira okutagira ururimi rwenzarwa urumwayega abana banje baragamba mu urukiga no rusoga baragamba mu konkorashwa uruganda nirwo baragamba okukira ezindi ndimi kandi ndakifomu nonga bo kugira ngo nyine kwe turabororere kunuya muri kabare twabororera muri busoga twabororera muri Buganda konka mwene bakagezaho ndagira barasa mwe nkamutabana wanje pitogo rasa kwemerera mu kitutu aburiro mu Ruganda nubwo arashobyamu konka hakiri arasa ku rugamba na Matthew na woni church mwara rugamba nikwe mwe ndahaga nabona Matthew we no muhereza kandi wamani ni pastor Miracle Center Peter nawe arahereza mu kanisa ya yo kwempo kacire ituratura. Okay. Turiyo tugera kuhendera. Ebigambo byawo bya muheru obuhabuzi orukuhereza abanya Uganda
ndiko wabugambire konka mwenu kamushibe mbugarukemu ndahendera ngire nti mufwe munonga ahandi mizanyu ezenzarwa ico neco kubanza kine mugasho kibitu abo kuba oramanya ngo itwe ruhanga taratwangire turi abajungu taratwangire turi abajirimani turi abashwahiri kureka akatwanga turi ekituri ganye niyo mukiga gumo ryo mukiga ruhanga tarakuze nshobe kugira ngo uzarwe rwo mukiga ningo uzarwe urwo munyankore ati buri bantu barabino ururimi rwabo urwenzarwa kandi warugaya utarufeho urawakoreshobe mpango munonga umisho garanga na Yesu ubwo uturamanya umujuni witu akazarwa yayeshangaragamba ururimi uruyaragamba abamweraje ngo norurameka abandi bagira ngo noruheburayo kongo rwari rwena na Yesu akaragamba urwo rurimi itwe kira tuzibira kugambe zeitu nenshi Yesu taragayire ururimi rweyo rwenzarwa abwinshi itwe abiyeraguje twagize umutima go bushema ogo kugaya indimi zeitu zenzarwa ico busasi bacarimu muri itwe abaragaye indimi zayo zenzarwa nico busasi bwinji munonga ico nikikabure nikikafuhe tushemere kucetantara tushemere kukijumirira abantu bamanye ndikiriza ngo abantu bashimire kutina ruhanga ico nico cyo kubanza mu kutina ruhanga ubwenge nimwe butandikiraga no kumanya nimwe kuratandikira eca kabiri ahabwanje abantu bakunda ururimi rwabo rwenzarwa buri munya Uganda akure aramanye ndimi 3 urwo kubanza no rurimi rweyo rwenzarwa rumwe handimi ez'abazerebeye baragamba kandi abazerebeye baragamba ururimi rumwe urwo rurimi barwege nayibo ko batwiro muri Kampala batatandikira mu rujungu cyabasika batandikire umurwo rwo rurimi kandi boko batandikira mu rujungu kabanje bakununkirire rumwe argezo ndimi ninga bego Ruganda hakiri bamanyemu ururimi rumwe urwenzarwo muri Uganda ururimi rwa kabiri bashimire kwega no rungereza abo kuba urwe kandi rwe n'urwensiyona tuko rwe tantara bashwe bega n'urushayiri narwe tirubi ndwino mugasho muri Afrika eyo burugwizoba mwene ibyo nibyo byanje ukutwara hamwe ndesiga ngo byashoboroka bya bitashoboroka ruangaraza kubashobora mutuba ruangaraza kubashobora batashoborokerwa ebine bitabo ebi nahandishire kine kitabo kirigo mu rujirimani nkacandika mazire degree ya kashatu spiritual house Uganda im European Vergleich ragamangu enfumu z'abanya Uganda okuzigerageranisa n'ez'abanyaburaya iki n'ekitabo ecyahandishirwe ku mwene kuna hikize myaka 50 nataho okusima ruhanga rw'imyaka 50 eyo kwega no kwegesa urujirimani ngachitandika 10 kaga na mushanju na nacu kugambire mwenu okusima ko kabaho mwaka gwa 2016 kwa makerere ababiri bakurimu ba yerundana hariho nabandi abaheru bajangu katumandikire ekitabeki essays in honor of kikashozibwa William Wagaba omwe habegesa urujirimani muri makerere nondijo mushija Steven Heimlich ogo no mujirimani nibo bashijumi ba editor bekitabo nanye nkandikamu story yanjejo konka nyine njandikiro mu rujirimani kandi nico cyandiko cyo kubanza omubye kitabo ekitabo ndakisimira ranga munonga kandi ekimpa cya kashatu kiragamba aha ari za poem ninga ebihimbo eby'abajirimani ebirakwata aha ndeme mpango munonga wachito mu rujungu kiraba urban misery in German poetry between Arno Holz and Johannes Arabecher abona bandiki bo rujirimani ababire baragira ki barahandika mweno kubonabona okuryo mu ndembo ejo no yabire topic yanje ndakora degree yanje ya kashatu umurujirimani byandikirwe byono mu rujirimani mazo so kuno yatine no mo kurushoma ejo busasi konka ndenda ngutandike humurane na ngutandiko rujirimani ari Kabale University aho kugira ngo nyonyine bitabo bingi munonga kandi bingire biryo mu rujirimani ko wenze ngo naba ntacariho hagira babishoma baketegereza exactly nico okay so
sibura abarukutureba bona kuna nabazi kare abatureba mwe bari munonga kutwirikiza na kanshube bagambira amazina ganye ni Manuel John Kamugisha Muranga mutabani wa Ezra Muranga na Zerida Muranga abagenzi aba mawe akatwarwa 2008 tata yatwarwa 2023 a University ya Kabale ndi professor owebyendimi kandi egesa ebyendimi ibareta linguistics shwenyegese orunyakitara ni rwe runyoro rutoro na runyankore rukiga mugenzi wanje wari ya program nyikiriza twenderaho kandi ogwe nawe yari umugenyi witu izina yari yegambirira Manuel John Kamugisha Muranga kandi no professor wendimi ebyendimi toyine cyo kubasa kumboraho buri kimwe cyone nakimanyaje kandi nabishoboraje program nuko yahenderetyo nandi bet kumujuni twaturigo mukaye ero kushangwa harako Hen Road omuri Makanga Kabare omtown omurembo rwa Kabare henyini numwe twabaturi nimba kona munonga habo konda program ejo butosha na bo butarugaho Bursande Shahina Zekiro ejegaruka mu rwa kabiri shamukaga guhyango mwebare mukama bandendera